Nikagita ga kurungaria nduki na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma ruthanju rwa gucenjia tabia cenjia tabia kona anuki na ruthanju rwa ukinyire muno antu abenda muno kuthurana bengugini ruthio kethira antu beruta wera bantu amwe lakini udhubo buri ogo ibwinge muno umngania tiko manager batiko tania nambi na mutha ura thambagia ura bakuta wera every time bakaba batibo kanagira karibu nyabarwa na kwa nyabarwaga tabia enu ndaye kumiona kire company nyingi muno akigeto fema tisi yeto itithina lakini company nyingi muno katho kabaoria wowe na arimu ba skuru arimu mwalimu wa madhaba batona mwalimu wa chemistry mwalimu wa geography batona mwalimu wa computer wathi ni kanisani kule antu batona na oyu ayo myangweta mwana ngania wothi okera gicia ukethira end congregation kana bantu othe bori bantu kwena tabia cia umero tiko tiantu bakwaraniria antu ba no udhubutheri tugo mundiro thandio kunyeta gwe gwendete muno kumenana wamenana antu bonde wathi bantu ano atika kila muntu bomenana wonde we wenka ore meno agoteria ntia ruyu chencha tabia kuma tuwe munde wono kwa kwenta obene nabo no ntu bwa muromo no ntu bwa ngambi no natindo dagira chencha tabia kuma tuwe munde bwatanira bure company ni mo bwatie bukara bwena the tukara bukemenanaga chencha tabia na bonibu na kamutugo kega gucenjia tabia na urungaru wonekane nterere jonde gucenjia tabia na Frank Kabete cenjia tabia ukarunga njira nawe kona anuki